Še ne na polovici od 500 stopnic, ki vodijo do dna, se obiskovalcu odpre pogled na veličastno jamo. Skoraj 100 metrov visoko, prav toliko široko in 170 metrov dolgo kraško jamo sta oblikovali dve rečni strugi, ki sta bili prvotno ena nad drugo. Poi quando i fiumi hanno abbandonato questi percorsi, sono rimaste, quindi le gallerie sono rimaste vuote, il pavimento che le separava è franato, ha chiuso il proseguimento della galleria inferiore, ma l'ha unita a quella superiore e in questo modo si è formata l'enorme caverna che vediamo oggi. Med številnimi kapniškimi tvorbami, ki ustvarjajo skoraj nezemeljsko okolje, zanimanje vzbujata viseča tulca. Gre za posebni nihali, s katerimi znanstveniki že vse od leta 1959 beležijo podatke o premikih zemeljske skorje, tudi tistih na drugi strani poloble. Sono molto interessanti per studiare sia i terremoti, anche quelli appunto molto lontani, sia alcuni movimenti molto particolari di cui pochi conoscono l'esistenza, come le maree terrestri. Velika jama pri Briščkih je stara več kot 10 milijonov let. Tole je njen največji stalagmit, visok več kot 12 metrov. V 20 letih zraste za en samcati milimeter. Jamo je leta 1840 odkril avstro-ogrski inženir, ko je iskal podzemni tok reke Timave za vodno oskrbo takrat rastočega trsta. Obiskovalcem je na ogled vse od leta 1908. Do 60 let prejšnjega stoletja so z njo upravljali domačini, tudi dedek znanega kamnoseka. Moj dedek je praktično 13 let zaporedoma so vozili turiste v jamo, sam turizma takrat v tistih letih je bilo zelo malo in sam v nedeljah se je prikazal kdo, tako da je lahko bilo 15-20 ljudi, ma ni bilo več. To so bile svetilke acetilenke na karbid. In tukaj spodaj se je dalo karbid, tukaj vodo in tukaj je bil ogenj. Domačini pogrešajo tesnejše sodelovanje s sedanjimi upravitelji. Prepričani so, da bi tako turistično atrakcijo lahko bolje izkoristili za razvoj celotnega Krasa. O njegovih značilnostih ter skrivnostih se bo obiskovalec Velike jame lahko septembra seznanil v novem muzeju. Nella parte inferiore del museo saranno esposti tutti i reperti paleontologici, archeologici, geologici che sono stati trovati nella Grotta Gigante. Nel piano superiore invece sarà fatta la storia della ricerca scientifica nella Grotta Gigante. Raziskovanje jame, v kateri so pred kratkim našli nov 160 metrov globok rov, se nadaljuje. Odlično sodelujejo tudi slovenskimi strokovnjaki iz Škocjanskih ter Postojnske jame, s katerimi prihodnji mesec pripravljajo svetovni kongres o znanstvenih raziskavah v turističnih jamah.